jogging. Ara ġej il-music. Ibdew jogging maħna. Ejja, ċaqlaq, sinjura, minn fuq dak is-sufan. Minn hawnhekk ħanollu saqajna and out. Ħanamlu hip rotations. Mbagħad minn hawn changing direction bil-kontra. Last 3, 2, 1, ħaniftħu naqra saqajna, ħammorru twists. U ħanawġu ftit l-irkoppa. 3, 2, 1, ħanamlu l-istess ħaġa, imma ħanamlu għana qabża. Trying to twist from the tummy. 3, 2, 1, ħaniftħu naqra żgħira saqajna, idejna ma' rasna, ħammorru down and up. Down and up. Try to keep the hips back and squeeze on the way up. Last 3, 2, 1. Minn hawnhekk ħanamlu naqra jump squats malajr nisfel għal fuq. Min ma jistax jaqbes tistgħu tagħmlu squat normali. Land softly on the toes. Last 3, 2, 1. Ħanibqgħu naqra jog. Ħanħarsu l fuq u l-isfel. Side and side. Half circle and half circle. Lura. Jina xejjirtlek. Meta kont il-dinnaħa. Meta tħares tara nixxejjer. Umbat minn hawn ħanippruvaw nawġu l-qoddim and then release. Use your knees to go back as well. Last 3, 2, 1 and relax. Mela, l-ewwel biċċa li ħanamlu ħanieqfu every 2 rounds għax ħanbiddilkom l-exercise. L-ewwel waħda li ħanamlu ħammorru l-isfel, open, close. Issa ovvjament min ma jistax jagħmilha tistgħu tagħmlu bla qabża. Tajjeb, il-barra, in, u mbagħad il-barra naħa l-oħra. Okay? Mela ħanamlilkom il-music u ħanitilqu magħha. Sadattant, sakemm tibda ħanibqgħu jog on the spot. All right. Raġej? Get ready, get ready. 2, 1, ħammorru l-qoddim, l-barra u l-ġewwa. 2, 1, relax. Ħanerġgħu nagħmlu l-istess. Make sure illi intom tajjeb ħatmorru l-isfel u tabsu saqkom il-ġewwa. Open and close. The back has to be straight, tajjeb ma nawġuħx, ħalli ma nweġġawx. Very good. 3, 2, 1. Issa minn hemm ħammorru squat u ħanibqgħu hemm. Tajjeb. Thanks. Relax, relax. Manda. Ħaninżlu. Ħanibqgħu l-isfel l-istess. Jekk ma tistgħux tinżlu ħafna, ibqgħu naqra partial squat. Għafsu żaqkom, nżommu spallejna naqra lura, mhux il-qoddim. Breathe. 2, 1. Relax. Shake your legs. Shake, shake, shake. Ħanerġgħu nagħmlu l-istess. 2, 1, down. And hold. All right, ladies? Iva. All right, all right. Nibqgħu hemmhekk l-aħħar ftit sekondi. Last few seconds, ibqgħu hemm, ibqgħu isfel. 2, 1. Issa nagħmlu l-istess imma bil-pulses dit-darba. Okay. Now and pulse. All right? Yes. Down and pulse. Small pulses. Proset.
Very good. Ibqaw l-isfel, ibqaw l-isfel. L-aħħar ftit. 2, 1, relax. Dom ħossu saqajna, dom ħossu saqajna. Siru ġebel. Iktar. Ħanerġaw l-isfel. Importanti, speċjalment il-pulses dejjem nirkoppa l-barra. Mhux il-ġewwa. L-aħħar ftit isa. Sa l-aħħar. Last 2, 1. Issa ħammorru sideways u ħammorru walks in a squat. All right. And then back. Down and walk forwards and back. Is ovvjament jekk ma tantx għandkom spazju, għamlu step and step. Get fish navy. Sorry. Banka jien. L-aħħar ftit. Relax. Skużawni. Tlieta l-hemm, tlieta l-law. L-aħħar round. X'an għamlu? 1, l-istess ħaġa. La ġemba. 1, 2, 3. Back. And back, bravi. Nice, ibqaw l-isfel. Kemm jista' jkun? L-aħħar ftit. 1 and relax. Relax, shake a bit your legs. U issa ħanamlu exercises għal mal-art. L-ewwel exercise ħammorru plank position. Ġifieri minn hawn saqajna ħajmorru lura, ħammorru in a plank, u ħammorru naqra żgħira rocks. Issa minn ma tantx huwa. Nice. Last 3, 2, 1. Minn hawnhekk ħanoqogħdu bil-qiegħda darna mal-art. Idejna ħanissapportjawha ma' darna, ħanollu l-fuq u ħanniżlu l-isfel. Issa minn ma jirnexxilux jolli l-hips, tistgħu tmorru leg raises. Anka tistgħu tawġu ftit saqajkom ukoll. Nice. And lift, exhale. Slowly down. Again, lift. Slowly down. Last 3, 2, 1. Minn hawnhekk ħanippruvaw nitilgħu u ħanżommu. Try to squeeze and hold. Very good. Min m'għandux ħafna bilanċ, tistgħu tagħmlu jdejkom hawnhekk. Min jista' ħanżommu l-aħħar ftit. Last 3, 2, 1 and relax. Proset. Għaddinna l-ħin. Tar il-ħin. Brava. Proset, thank you. Thank you lilkom. Nisperaw li għamiltu għammana, għattu pjaċir. Narawkom. Ciao, ciao.